Assalamualaikum melek жаңылыктарын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн ишемби күнү Бишкек пригородный мал базарына келдик. Мал базар кызуу жүрүп аткан экен, мал базар. Мына азыр ичине кирип, биринчи азаттагандай эле торпоктордон баштайлы. 3 gün banda. Бишкек пригородный базары. Канча ай болуп калды? Иә. 10 gündük. Мына 10 күндүк музоо. Канча дедим 10 күндүк музоо? 11 түшү берем алсаңыз. Мына 11 миң. Амандай музоо экен 11 миң сом экен. 10 күндүк музоолор. Бул канча күндүк? 14. 15 күндүкпү? Канча сом болот ат 15 күндүк? 14 gün sonra. 14 миң сом. Эркек бургачы бул? Burgaç. Мына ургач 14 миң сом. Болчу бул эркек бургачы. Мына ургач экен. 11 миң дегени. Мына 14 миң дегени. Tart solma mı? Aa karmasın. Ай. Ona tuttum adamı mı? Tamamdır. Niye da? Kança айлыктар эркек бе ургачы бы? 10 gün 15 gün erkekler erkek. Мына 10 күн 15 күн болгон экен. Экөөтөн эркек музолор экен. Канча сом? 18 gün. Берки 18 миң, тигил 16 миң, э? Мына. Мына 18 миң. Тиги канча дедим? 16. 16 миң, э? Булчу? Bugün de sonday. Бул деле ошондойбу. Эркек бе ургачы бу? Paradası var. Эркек музо. Мынакей. Мынандай. Кичинекей музолор. Телефон айтып койсуң. 0500 32 36 37. Ушул телефонго чалсаңар болот экен. Мына музо болсо бул телефон экен. 0500 67 68 64. Мына ушул телефондук. Телефон кирип коелу. Сага жардам берип атпаймын саткангачы. Мына 1 айлык музоолорун канча сомдон? 12 Мына 12 сомдон экен. Мына бул 15 экен. Бул музоолор 12 миңден 1 айлык музоолор. Аркы музоосу 15 миң дедиңби? 15. Телефон айтып койсуң. Алабыз дегендерге телефонду. YouTube'dan girip alıp görüşөт, анан алабыз деп телефон чалат. 0709 47 13 40. Рахмат. Мына мо беркисине 1 айлык болуптур. Тиги музоого 20 күн болуптур. Канча сомдоп атасың эми 20 күндүгүңдү? 20 günlükte 17 de otam. 7? 17. 17 дейт 20 күндүк. Мынабычы бул музоо. Bul dele oşonday. Бул деле ошондой баа болуп Oşonday калабы. lapa. Arzanat berez beke. Мына чоңураак музоочу. Бул кимдики? Ona kuzo. Es joken. Мынандай кичинекей музоолордун баалары. Бишкек пригородный базарында ушундай баалар болот. Бул канча жашы канчадан? 3'te tuğan. 3'tü туган, ошону айтып берип коесуң. 3'tü туган 65 миң дейт мына уйду. 15 litre sütü var. Мына 15 литр сүтү бар экен. Numarını verip kay. Телефон номерду айтып кой. Numarını aytıp kay. Maysan. Aytıp kay çalıp alıp gidelim. 73 миңден 83 84 нөлдөн. Мынакей. 15 литр сүт берет деп атасыңарбы? Желини. Az. Mına 65 bin son.
Mına muzolu 55 mingge ketken eken. Azыр satılıp ketti deyit. 55 ming so'm bor. Mına muzolusu menen. Mına 55 ming. 55 mingge satıp ketdi. Hazır. Mına bu 80 ming bağısı. Kança göre süt ya? Hazır 18-19. 18-19 litre süt veretken. 25-27. Ha, gökke çıkkanda ne? 25-27'den. Hazır kapta. Ha, bu kança yol tuğdu bu? 6. 6 yol tuğuptur. Mına momda. Mına ke jelini. Gelinleri zım. Ha, mına. Mına da belki. Bugün bu kadar kaçtı. Ne kadar olup kaldılar. Ha. Ayet'im oldu. Tokmak. Bunun parodası kaçta açılır? Alato. Alato parodası deyik. Mına o. Yüz 20 adet. Parodası buzolsun. Parodası kaçı? Galıştinka. Ha, mına parodası geliştinka deyik. Ağzında gözü boz karalar. Hazır mınday tartta olsasız. Kayanan bir toluk tart olalım. Muzavuz erkek bir kaçı bu? Ya, Burası erkek bunu. erkek mi? Ha. Buna erkek. Sakası benim. Buna o balası. Buna yenesine okşaşken. Buna erkek. Kança oldu tuğanına? 2 cuma oldu. Ek cuma. Kança öyle otur? 15 cuma falan. 20 litre. 20 litre, ha? Ha, emmi süt emmi emetilip de. Ha, mana 20 gün bolğon eken tuğanına. Jelini bunda eken. Erkek muz olsun ne? Ne niyetimi aldım. Arka muz o gün dikke sürekli. Galıştinka var. He, Hava tavskiler var. he. Daha kanday paroda. Şu Galsinka deysin mi paroda? Norveçki parodalar var. He, o sorekin bağları kança Alşerski paroda var. Alşerski. 20, 25, 30 öyle süt bergenler var. He, kançadan tuğanlar alar. Birinci, ikinci, üçüncü tuğutlar. Birinci, ikinci, üçüncü tuttar. Telefon numarası aytıp koy İspanda. 708 08 37 67. Ha, mana uşul kişiге çalsaňar üýünde de uşunda paroda çoň uýlar bar eken. Mana uşul telefon bilen çalyp süýleşe berseňer bolat. Ha, 70 ming so'm. Muzosu erkek bir kaçı bu? Erkek balası veredi. Erkek. Bunu tuğanı. Ha, muzo erkek eken, göçögün tuğan eken. Buna ke jelini. Buna muzosu bilen. Ha, göçögün tuğan muzo. Tamam da. 70 ming de adat süýleşip diginde soda ýylar.
Порода скажите. Породу я не знаю, но 18 литров молоко дает. 18 литров. Да. А за сколько просите? 100 прошу, за 95 отдам. 95 отдаете, да? А сколько годик где-то? Это она третьим отелом. А, третий. Молодая. Üçüncü yol туған ой екен. Окей. Мына бағасын ұқтыңар азыр. Мына орыс аялы сатып жатыр. Мына желіне мындай екен. Сейчас молоко дает, да? 18 литр. 18 литр. Süt берген ой екен. Onda ой. А можете телефон сказать, если продаете свой 500 телефон? 0558 80 99 50. Мына ушул телефонға чалгыла, мына орыс аялдын ой екен. Tartib etgenden keyin to'ltirib inshaalloh. Ошо чалат да. Мына могу кунажын. Биринчи тушу мынау, Kechinde turdi. Музоосу эркек ургачы. Мына кечинде эле тууган экен, мына ургачы музоо экен мына. Мына музоосу ургачы. Мына бүгүн кечинде тууптур, азыр уусун ичип аткан убактар экен. Bunu tevet bul. Үйрөтүш керек. Ошон үчүн арзаныраак айтабыз, 55ке беребиз деп атат музоосу менен. Мына 55 миңге музоосу менен беребиз деп атат. Бул азыр үйрөнө элек, сааганга үйрөнө элек. Тебет экен. Окей. Ондай. Ама желине, Жакшы. Окей. Эми канча беребиз ушун? Азыр биринчи башталышы да, Kechinde turdi, sağgan жокпуз да. Сайлексиңерби? Мына сайлай экен. Азыр музоосу эм аткан. Музоосу эле эм аткан экен мына. Мындай. Мына биринчи туушу кунажын. Мына музоосу. Көчө эле туулган музоо. Телефонун айтып коеюн. 0777 64 77 88. Мына ушул телефонго. Реальный клиент болсо 55ке беребиз. Мына реальный клиент болсо 55ке берем деп атат. Мына биринчи туушу жаш кунажын. Мына көчө эле туулган экен. Birinci tuğut bul da. Бул да биринчи тууту. Birinci tuğut. Мына 4 gün boldu tuğan. бул да мына биринчи туут экен. 4 күн болуптур туулганы. Sütünü bilmeyiz birok. Sütü anık bol elek. Uğuz emi tarap atat. Ууз эми тарап атабы. Bazıcı Музоосу эркек бургачы. Urgaç muzos. Мына музоосу ургач экен. Bas 70'ke bereriz akanşat. Мына ушул эле телефонго чалсаңар болот. 70 миңге дейт бул. Bul joş, jenleri yumuşak. Бул садыр өрөткөн да? Bul sağdıra öğret. Мына. Бул жоош экен. Мына ушул телефонго чалып. Бул 70 миң, бул 55 миң. Мына эки кунажын экөө тең ушу бир баланыкы. Музоолору менен. Экөө тең биринчи туушу. Мына биринчи туушу экен экөө тең. Породалар кандай окулат булат? Parodalarını bilmeyiz точно. Точно билбейсиң, Мына. Мынау канча сомдот му? 4 күн болгон музоосу эркек бургачыбы? Ургач 4 күн болду музоосу. Мына. Музоосу тежак көрсөт. Азыр музоосун тарталы. Мынакей. Мына музоосу 4 күн болуптур. Да эмчегин таппай жүрдүк. Мынакей. Бул сен Ооба булда. музоосу канча айлык бул? Ай болуп калганбы? Bir ay болуп калган эркек музоо. Мына. 25 миңге сурады. Мына 1 ай эркек музоо экен 25 миң сомго сурап аттыр. Мына биринчи бул канчасы туш? Биринчиси да экөө. Бул дагы экөө тең кунажын экен. Буга 1 ай болду, буга 4 күн болду. Ана. Бул музоого 1 ай болот, бул музоого 4 күн болду. Мына 4 күндүн энеси. Мына 4 күндүктүн энеси. Мына 4 күн болгон уйдун энеси. Музоонун. Мына 1 айлык музоонун энеси.
Bir жаш. Mına jelini. Kaç para var ki? Telefonunu aytıp koysun telefonunu. 222 44 66 75. Ушул телефонго салсаңар 2 кунажы тең. Өкөтөң жаш кунажындар экен. Paroda. Argınlaşkan. Сибирский порода, Enesi 33 litrege deri berip turdu. Bul erte kaçıp kaldı da bayke. Kança болуп тур босуганына? Bul hazır bir 15 günden keyin aydayt. Tuyut 15 günden keyin. Мына боз кунажын баасын айтып койсоң. Bağısı 65'ke berem bayke. Мына 65 дейт. Телефон номерубузду айтып коюңуз. 501 64 60 70. Мына ушул телефон номерге Buna чалсаңар. balalılardan benimki. He. Bunun erkek balası var. Бул канчанчы туuшу мына бу? Bul birinci tuşu. He. Bunu 76 minge berbedim bugünkü pazarda. 80 sıra adam erkek balası bilen. Эркек музоо, Muzos. Анан Бети. эме мына бу экинчиси. Bul ikinci, bul neme urgaççımız olsun benim. Bunu 75'ke berbedim. 75ке. Бул канчанчы тууштар булар? Birinci tuşlar bu. Мына биринчи туuş, жаш кунажын экен. Yaş kunaj. Мына жаш кунажын экен, мына биринчи туuшу. Канча күн болду музоого туулганына? Muzogo bir cuma oldu belki. Бир жума болуптур мынакей. Ушулардын породалары кандай деп айтып Arada alato aralaşlar bular. Мына ала тоо аралаш породалар экен. Монда жаш кунажында. Çisti kalgan yok hazır belki. Мына ушул телефонго чалып, ушул телефон мына үчөө тең ушул телефон экен. Мына боз кунажында. Bolda benimki. Teti. Мына төртөө, мына төрт. Анда мынанда. Boz. Мына төртүнчүсү да боз экен. Бул Şivis parada. Bu kadar 15 gün kaldı kurşuna. Gel kakin. Buna. 15 gün kaldı. Şivis parada 65'ke bervey jatam. 70 lira atam. Ушул эле телефон, Enesi ушул telefon, enesi жақсы malдар болчу. Bular жаңы тоғуйт эми. Жаңы тоңуштар. Жаңы тоғуйт, Мына боз кунажындар мынакей. Эки боз кунажы экен. Бул кичинекей эки боз кунажыны, эки тууган музоолор менен эки жаш кунажыны. Мынакей. Букалар 43төн бол. Канча мону 1 жаштыктар бар тең, Мына 1 жашар мынакей. 12 ошол. Мына күчөктөр бар экен 1 жашар экен. 12 бас дедиңби? Мына 43төн дейт, 12 бас болду. Мынанын баары ушул кичинекке. Мына 43төн деп сатып атат 1 жаш букалар. Мына бычок деп коёско, бычоктор 1 жашар. Ушу бычоктордун пародаларын айтып койсуң, пародалар. Paradazı karaci el mal da baygen. Дээдик ар жагында дагы бир Büyütele çüyüskiler. Дээдик акбашчы eң башында. Başta kayısı kızlak bakan Kazakstan'da kal. Казакстандык, Kazak. Bir de aralaş bit barcak. Narından gelgen, Isköl'den gelgen, Oş'tan gelgen, bit barcaktan gelgen. Мына Kelgin bu kadar. анда телефонун айтып койсуң. 777 74 74 08. Мына ушул телефонго чалсаң 12 бас бар экен. Бул жерде. Мына 1 жашар бычоктор. Bir yaşarlık bir çöktü. 8 ай 9 ай да бар арасында. Арасында 8 ай 9 айлар да бар экен. 1 жашар бычоктор. Ошо 8-9 ай дегендерин канча болуп калат ушунда? Баалары. Betigiler ошо 8-9 aylık. Ошого барсаңар. Betиг сарып чалбатар ошого. Мына азыр мына жерде торпокторго келдик. Молар кайсы пародалар? Герафорд. Герафорд деген парода, Эми ушулар канча жаштагы мыналар? Булар 1 жаш боло элек пока. 1 жаш боло элек, Ушулардын баалары канча болуп атат эми? Ушуларды 37 деп туруп атабыз. 37 деп. Телефон номеруңду айтып койбойсуң мында. 0700 61 065. Мына ушул телефонго чалсаңар, мына мондай пародалар мондай.
Muna Hereford degan ушундай породалар бар экен. Давай, какой мне дашь? Это, да? Мына. Мына мында акбастар. Ақтан келген бе? Қазақстан. Не пародада бар? Hereford деген порода екен. Hereford деген порода. Қанша бас бар bu yerде? 21 баш бар. 21 бас, е? Телефоныңды бердің, е? Ушул телефонға чалып, мына 21 бас мына Қазақстандан келген мына акбастар екен. Hereford деген породалар. Ушул телефонға чалсаңар болот. Мына эреки. Бука 115ке кетиптир. Şu aldım da Мындай чоң бука экен. 110га кеткен экен. Сатылып кетти деп атат мунчу. Моолар кимдики тигилери? Bunlar da biraz kaldı. Алдыңбы сен, э? Ушулар канчадан алдың мооларды? Biri 72, biri 68 bin aldım. Моол 72 бе? 68 aldım. Бул 68. Мынау, э? 72. Ket, Azamat. Мына 72 миң деген мынау бука екен. Құдай бұйырса сарайға кіріп бағлатса тағы. Сарайға кирип кайра байлайсың эми, э? Байлап кейін қасапап болып кейін сатып құда қаласа. Мына экен. Өзünde de tartып ертең шыққанда Уятқа дейм. Сатайын? тартыңыз, тартып. Екі буканы екіден құшақтап тұрсам. Çoğun fermer ошол азыр. Азыр чоң фермер, э? Мына эми. Бағушылар бар да. Эми буларды алып барып байлайсың. Байлайбыз. Эми кана кандай кылып ошонун кичине эмелерин секреттен айтып койбойсуңбу? Байлай турган кишилерге кандай кылып байлаш керек мына букаларды? Секреттер біз алып барып береміз, бағушылар өздері қарайды да. Біз ушул алып қойып, сатып қойып біздер. Мына. Билесиңби секреттен? Секрет емес. 60-тан сурап атабыз. Канча? 60-тан сурап. Мына 60 миңден. Жаштары кандай экен булардын? Жаштары. Sen buqalarını айтпайсың. Мына 60 миңден мынандай букалар бар экен. Ой, кечип. 60 миң. Баалар канча болот экен ушулардын? Баалардын баалары канча деп атасыңар? Канча сурап атасыңар ушуларга? 60 миңден сурап атабыз. 60 миңден. 60 миңден сурап атам экен. Жаштары. Мындай букалар. 60 миңден дейт. Мына бука 100 миң болот экен. Мунун жашы канча экен ушунун? 2 жаш. 2 жаш. 4 жаш. Мына 4 жаш экен. Мына 100 миң дейт. Мына 100 миң экен. Булчу мына карада силеткү? Муну 80 деп атат. 85 миң деп атат. 85 миң деп атам муну. Парода ангус дейбиз. Могу ангус деген ушул, э? Парода. Мына парода ангус деген букасы 80 миң. 1 жаш экен. Мына 1 жашка келген экен. Парода ангус. Аркын пародасы кайсы болуп калат эми? Мына ангус. Ангус деген парода мынакей. Букасы бар экен. 80 миң деп атат. Nöl 706 anan kaysı? 667 dağ 667 ken. Mana o 80 ming ya bu be. Angus degenin usulü. Ana
80 mingga. Atım ne? Oraya. Mana ушул telefonga çalat kelsiңер. Arkının parodası qanday deb aytıladi? Arqı. Alatov. Ara boydok tapayız. Alatov. Ушул telefonga çalat kelsiң, o iki buqa teң bir adamдык.